Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya AFC makumyabiri na gatatu cyongeye kwisuganya ndetse kigategura ibikoresho karundura. Ni ibikoresho birimo tanka z'intambara, ibimodoka binini cyane ndetse n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bari tayari bamaze gutegura ibikapu ndetse n'impamba ihagije. Uribaza ngo makumyabiri na gatatu igiye he? Namakuru agaragaza neza ko makumyabiri na gatatu yongeye kugaragara mu muhanda uturuka Bukavu werekeza Uvira. Birumvikana neza ko ari muri za nzira makumyabiri na gatatu yari maze igihe isa naho yanyuzemo isubira inyuma ndetse yaje kurekura ibice bitewe no kubahiriza ibiganiro by'amahoro nk'uko byagiye bitangazwa. Kuri ubu ngubu igihungano cyose ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze kwigabiza ibi bice ndetse haragaragara ibitero bikomeye cyane makumyabiri na gatatu isa yamaze kuzenguruka igisirikare cya leta ya Kongo. Bamwe baribaza batese ibingibi byaba ari systeme makumyabiri na gatatu yazanye yo kugira ngo izacucumize ingabo neza yitonze, kuko byagaragaye neza ko makumyabiri na gatatu yamaze kubazenguruka ndetse itangira gukora icyo twakita nk'umurongo y'ibimodoka n'ibitwaro byerekeza mu bice nka Kabunambo, Sange, Plaine d'Or, Ruzizi, Bijombo n'ahandi bari bararekuye. Akomeje kugenda humvikana amakompura aremereye cyane. Imbunda nini gusa nizo zirimo zirarasa ubu tuvugana intare za Sarambwe zariye Karungu, nyuma yuko hakomeje kumvikana n'ibisa nkaho ari amakuru yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo batangiye guhunga bafata ibikapu. makumyabiri na gatatu imanukanye ibimodoka biremereye cyane by'intambara. Ndaje nkubwire uko iyi systeme makumyabiri na gatatu ise iyikora ku buryo biyoroheye cyane no kuba yagaruka muri ibi bice. Nanone ndakubwira ibikomeye cyane igisirikare cya makumyabiri na gatatu natwirwaneho cyongeye gukoresha drone ku yindi ncuro, aho cyamaze guhabya ku buryo bukomeye cyane ingabo za leta ya Kongo zerereye mu bice nka za Puezero, aho abarundi bongeye kwirukanka kandi bakiruka amasigamana bagasiga bimwe mu bikoresho byabo nyuma yuko drone ebyiri za makumyabiri na gatatu zimaze kubataka mu kigo cyabo cya gisirikare, aho bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora. makumyabiri na gatatu ibyo yari yapanze bisa nkaho bihindutse ku munota wa nyuma ndetse benshi bagahita bavuga neza ko intare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twabo. Uyu mujyi wa Uvira ushobora kongera kwigarurirwa. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane, rero ndakubwira ibijyanye n'igaruka rya makumyabiri na gatatu, ariko nanone nkubwire n'iki gitero cya drone ndibukugere no mu Burundi nkubwire imyivumbagatanyo muri Etat Major igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugaragaramo ibice bigera kuri bitatu. Namakuru akomeye cyane agezweho none hayemeza neza ko rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yuko makumyabiri na gatatu yaje gusanga ibirimo atari byo ndetse no kurekura biriya bice ari amakosa akomeye cyane. Ibyatumye General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga ategeka abasore kongera kwikusanya ndetse bagafata ibikoresho, dore ko bari tayari n'ubundi n'abari bagiye mu bice bya Warikare na Kisangani bose baraye bagarutse. Ubu nabo bamanukanye n'abandi basore biteguye kwambarira urugamba. Ibimodoka by'intambara biremereye cyane byahamuye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi kandi biragaragazwa nuko makumyabiri na gatatu itanyuze inzira imwe. Ni umuhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda uturuka Bukavu werekeza muri bice makumyabiri na gatatu yarekuye muri Plaine d'Or, Ruzizi, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi nka za Kabunambo. Hose igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kongera kuhahurira n'uruva gusenya, kuko makumyabiri na gatatu yaje kohereza ingabo nyinshi cyane zamaze kugenda zibazenguruka mwa bwa buryo bwayo. Ya misozi makumyabiri na gatatu yahozemo abasore batangiye kuyisatira. Ibyateye igitutu gikomeye cyane cy'igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho gifashe umwanzuro wo gutangira gusubira inyuma. Haragaragara ibimodoka by'intambara bya makumyabiri na gatatu bitatangiye kongera umuvuduko, bisa nkaho bamaze kumenya amakuru ko izo ngabo zamaze kujyaho igitutu. Ariko ubu tuvugana hari bariyeri ya mbere bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo zifatikanyije n'abarundi zari ziriho zamaze gukubitwa ndetse bivugwa neza ko hapfiriye abarenga 13, abandi birukanka amasigamana. makumyabiri na gatatu igarukanye umujinya n'imbaraga zidasanzwe muri ibi bice, aho bisa nkaho kwihagarika biri buze kugorana. Benshi bakomeje kwibaza niba impamvu makumyabiri na gatatu yararekuye ibi bice yaba yamaze gukemuka, ariko nanone benshi bakemeza neza ko ari uko makumyabiri na gatatu yari ikomeje kujya igabwaho ibitero n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Mu by'ukuri kiba nk'igishaka
gushaka kuyisubiza inyuma no muri ibi bice yaje kuba igeramo. M23 yagaragaje imbaraga zidasanzwe n'umuvuduko kuzenguruka izi ngabo ziri muri ibi bice by'umwihariko bya Purene ndetse n'inkengero zaho. Abasore b'intare za Sarambwe bongeye kwirukana igisirikare cya leta ya Kongo mu misozi bahozemo. Ibintu birakomeye cyane, amakompra aremereye cyane niyo ari kumvikana, imbunda ntoya ntumbwire mwabira bice, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare rero b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara basa n'abari kwiyegeranya ngo baze kongera gushyira intwaro ku rutugu nk'uko byagaragaye, ariko ntabwo biza kubakundira kuko kongera gusohokana intwaro ahantu biraza kugorana, kuko intare za Sarambwe zisa n'izabamaze kubagota. Hari inzira imwe kandi n'urugendo rutari rutoya rwo guturuka muri bice werekeza mu mujyi wa Uvira, aho bashobora kuza kwifashisha zimwe mu modoka birukanka amasigamana, abandi bakagenda na miguru kugira ngo babashe guhagarika umurindi wa M23. Byo ntibikunda, ahubwo ni ukuza kwirukanka amasigamana bagasiga buri kimwe, bakareba ko bagira mu birindiro byo mu mujyi wa Uvira, wenda aho hashobora kuba hakiri agahenge. Ubu tuvugana harumvikana ibiturika biremereye cyane. Mana yanjye, M23 igaragaje urundi rwego rutunguranye. Ku murongo wa telefone abanyamakuru benshi cyane bakomeje guhamagara abavugizi baba AFC M23 kugira ngo babaze ibijyanye n'igitumye bagaruka igitaraganya. Gusa nta muvugizi wa M23 washatse kugira icyo atangaza, ariko ubu tuvugana humvikanye ibiturika biremereye byumvikanishije ko n'igisirikare cya leta ya Kongo cyabanje kugerageza kwirwana, ariko birangira bibaye iby'ubusa. Turakomeza kukubwira iby'iyi nkuru yo kugaruka kwa M23, noneho ikabigarukanya imbaraga kandi ikabikora mu masaha make cyane. Ubu tuvugana ibice byose by'imisozi miremire M23 yakontorejagamo Purene ndetse n'ibindi bice, abasore bamaze kubyataka ku buryo bukomeye cyane, rusasu ruravuza ubuha. Nanone humvikanye drone za M23 zigera kuri 2 zibasiye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi baremeza neza ko ubu ngubu agahinda ari kose mu gisirikare cya leta ya Kongo, n'abarundi bongeye kwibasirwa neza hafi n'ibirindiro byerekeza Puezero. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bongeye gusa n'abitera hejuru nyuma yo guhangamuriza ingabo za leta ya Kongo zari zimaze iminsi zihapangira ibitero ndetse biremereye. Namakuru agezweho noneho ibi turabyitiki. M23 yongeye gukora icyo twakita agashya gakomeye cyane, ikosora ku gisirikare cya AFC M23 kimaze guhereza iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse biravugwa neza ko iyi operasiyo y'ikinyejana neza. Namakuru agezweho nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa, M23 imaze gutwika imodoka zigera ku 8. Ni imodoka zirimo izi ntambara ntoya, imodoka zimeze nk'ari sefu zitwara abayobozi b'igisirikare, imodoka kandi irimo na ambulance igenda inyuma y'izi modoka, nyuma yuko babakeka ko hagize ikitambika cyangwa hakaba accident, hashobora guhita hatangwa ubufasha bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Ibi M23 irabisoje neza ku makompra n'amarokete. Bivugwa neza ko hari n'imitego irimo amagrenade yaremaze gutegwa muri uyu muhanda. Ni inzira ituruka mu bice bya Mikenke yerekeza hafi na Puezero ku munara, ariko kandi ibi bice bya Puezero M23 ifite igice kontrola, ni nacyo kinini. Ingabo za leta ya Kongo igice cyazo ndetse n'abarundi bisa nkaho ari igice kinitaruye AFC M23. Mu kuza rero abasirikare bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bari bacungiwe umutekano ukomeye cyane mu kirere, drone zigera kuri 2 zisirikira zigenda zireba ko ibintu ari amahoro. Bari bashyiriweho cortege ikomeye cyane, imodoka z'intambara ndetse abagiye mbere bagenda babungabunga umutekano ku muhanda. Bivugwa neza ko bisa nkaho M23 bari kuyikeka, ariko bakavuga neza ko n'icyaba bagihandoringa kuko nta birindiro bya FC M23 biri muri uyu umuhanda mu by'ukuri bigaragara neza ko unanyura mu ishyamba, ariko bikaza kugaragara neza ko uyu muhanda ariwo wabereyemo ibitendo bikomeye cyane. M23 mu ikorosi ryahitwa ku Mujagi neza, aha ni muri iri shyamba. Abasirikare ba FC M23 bari bamaze gutegura icyo twakita nka ambushi, ariko n'ambushi yatezwe ikurikiwe n'andi makompra menshi cyane. Kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane bamaze kugwa muri iki gitero, ariko kandi ntabwo twakwita igitero kuko M23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze
bimwe mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara, aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko M23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi ibiri hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora gusikaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba biba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko M23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri ebyiri, yaba iya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC M23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa ni agahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na M23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri enye nk'uko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane, ariko M23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo ikazitega iyi ambushi, kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? M23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko M23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza, kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho M23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko M23 nk'uko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi badiplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC M23 ngo bakajya mu itumanaho ryabo, bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite, ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma M23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora, mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFC M23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko bindiriwe na M23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije M23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho, nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo.
nta gahinda gakomeye cyane n'ibihombo karabutaka byongeye kwisanga byamaze kwitura kuri perezida w'igihugu cya leta y'u Burundi. Uyu mugabo nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane, n'inkuru ncamugongo, inkuru ishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibyo Burundi baza kugira neza ko ari imyaku cyangwa se akagambane gakomeye cyane nk'uko biri kuvugwa. Nanone byamaze kugaragara neza ko ubu tuvugana drone ebyiri zamaze gutwika intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi zanyuzwaga mu kiyaga cya Tanganyika. Induru ziravuze, ibintu birakomeye, u Burundi buraza kubaho gute? Izindi ntwaro ziratwitswe. Ni inkuru zivugwa neza ko harimo intwaro zo ku butaka zari zitwawe ndetse hakaza kugaragaramo n'andi mato mashya. Ibi byose izi drone bivugwa neza ko zishobora kuba ari za AFCM23 zamaze gutanga isomo rikomeye cyane. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya AFCM23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi neza mu kiyaga cya Tanganyika, ho haje drone ebyiri zibasha gutwika izi ntwaro bivugwa neza ko n'ubundi nyinshi zari zo guhangana na AFCM23, maze uyu mutwe wa AFCM23 wongera kwigaragaza neza ko wamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ingamba zigamije guhangana n'ibi bitero nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru igezweho ariko ikaza kuba inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kuko M23 noneho iri kuburizamo ibitero aho biri gutegurirwa. Intwaro zongeye gutwikwa, drone zigera kuri ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi zitwitse ibimodoka by'intambara byari bipakiye mu makontineri ari mu mato manini cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Intwaro zirwanira ku butaka, amato bivugwa neza ko izi zose zari iziturutse mu gihugu cya Tanzania, aho zari zimaze igihe kinini cyane bari kudiringa ibijyanye n'imisoro yazo ndetse n'ibijyanye naho ziturutse, kuko bivugwa neza ko zari ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga neza ko zageze ku butaka bwa Tanzania ndetse zita zifatirwa mu buryo bisa naho ari impapuro zitabonekaga, ndetse Burundi buhitavuga neza ko ngo ari u Rwanda rwabitambitse, ariko ntaho byari bihuriye. Nyuma y'uko Burundi bumaze kubona ibyangombwa ndetse n'Ububirigi bukabijyamo, izi ntwaro zaje kurekurwa ku mwaro ku ruhande rwa Tanzania, nyamara kugera ku butaka bw'u Burundi habura ibirometero bike cyane bigera kuri 3 gusa, dore ko ahangaha kandi hari hamaze gutegurwa igisa nkaho ari korutege ikomeye cyane, ndetse no kuza kureba niba izi ntwaro izatumijwe arizo ntabwo zibashije kwambuka, haburaga ibura igihe gito cyane ngo zibe zabasha kuba zagira ku mwaro. AFCM23 niba ariyo ibikoze yabiteye igihombo gikomeye cyane, ariko nanone inatanga ubutumwa kuko izi ngabo z'u Burundi zakomeje kuyitambika ndetse kwibangamira no kwigabaho ibitero bitandukanye. Kuba yafata umwanzuro, initiative ikomeye cyane yo kuburizamo izi ntwari ikaza kuzigira nete rikazigira ubusa, ni ikintu bisa nkaho cyaba ari ikintu kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvuga n'ingabo z'Abarundi bivugwa neza ko ibice byose zereremo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hano mu bice byegereye Uvira, zatangiye gukora amayuzuro ndetse M23 yatangiye kuba isohoka mu bice byayo, ndetse aho yari ifite amakampa atandukanye, amatraining wing yose M23 yamaze kwigira imbere, kuko yamaze kubona neza ko aba basirikare b'u Burundi bafite igihunga n'ubwoba nyuma y'uko ibyari kubatabara bimaze kwangizwa ku buryo bugaragara. Ni inkuru zivuga neza ko ibi byamaze gutwikwa n'izi drone ndetse harokotse mbarwa. Bivugwa neza ko kandi harimo n'amadrone yarari mu makarito yayo, bivugwa neza ko yiganjemo drone nto cyane, bivugwa neza ko zari zitanzwe n'Ububirigi zigera kuri 200. Benshi bakibaza ikizi drone zari kuzakura, ariko bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye atakira Ububirigi ababwira neza ko nta bikoresho birwana ndetse n'ibirinda afite, bakabaye bamufasha kugira ngo bazakorane mu migambi bari gupanga. Ubu rero bisa nkaho ibi byose bimaze kuba impfabusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi utorohewe kugeza kuri ubu ngubu ufite ibibazo bikomeye cyane, abamurwanya mu gisirikare bakuru batamworoheye, bashaka no kumukura ku butegetsi, babi bamutera kudeta, abashaka kumuhitana nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza ibimenyetso, abashaka kandi ko atazongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuko yatanzwe n'ishyaka rye rya CNDD-FDD, ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ibi byose biri kumuhuriraho
noneho umutwe ugashyuha akamera nk'uwicariye intebe ishyushye. None n'ibikoresho yavugaga neza ko bigiye gutuma igihugu kiba kiri sefu muri ibi bihe bigoye kitangiye kwinjiramo mbere y'amatora, aho batekereza neza ko bashobora no kuzagabwaho ibitero na Red Tabara bikomeye cyane. None amakuru atugira haravuga neza ko bikubitaniyemo n'izi ntwaro ndetse umutungo ukomeye cyane w'u Burundi wamaze kuba utikira. Amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abamarine, no kuvuga ingabo zirwanira mu mazi ku ruhande rw'u Burundi, zagerageje kuza kureba ko ari icyo zaramura, ariko bisa nkaho byari byamaze kurangira. Ni inkuru y'agahinda rero. AFC M23 ntabwo irigamba iki gitero, dore ko M23 itanakunda kwigamba ibitero nk'ibi. Gusa nanone nta official statement irigera isohora ivuga neza ko hari operation yakoze. Gusa ibi ni ingabo z'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi bamaze kubivuga, kuko bavuga ngo neza ko nta wundi mwanzi bafite, nyamara birengagije neza ko bafite Red Tabara, nubwo bavuga neza ko idafite uburyo bwo kuza kugera muri ibice n'ibi bikoresho. Ni inkuru nyine yakomeje kugenda ibabaza abenshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Nanone Tshisekedi we ibi byo akomeje kugenda bihomberamo, kuko uko ingabo z'abarundi zigenda zicika intege, zigenda zishira kuri ubutaka bwa Kongo, niko Tshisekedi nawe agenda yegera intsinzwi, yagenda yegera kwamburwa ibindi bice. Amakuru aravuga neza ko M23 yamaze kwigerera mu tundi duce nk'uko bitangazwa. Umujyi wa Tushunguti ndetse ahangaha ni muri Karehe wamaze kwigarurirwa ku munsi w'ejo, n'ibindi bice M23 ikomeje kwa advancing igaprofita ku buryo bukomeye cyane. Iki cyuho kiri muri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse gikomeje kugenda kigaragazwa nuko bakomeze kugenda bakora amawizidoro basubira inyuma. Gutsindwa gukomeye cyane kongeye kugaragara kuri izi ngabo. N'agahinda gakomeye cyane rero gakomeje kugaragara ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu madefense atandukanye. Batangiye gushyira ibikoresho ku rutugu, abakora ingendo z'amaguru batangiye kugenda, ndetse abaza gukoresha imodoka harimo abakuru nabo bivugwa neza ko imodoka ziri buze kubakura mu madefense ari muri riske, kuko bakeka ko M23 ishobora kubataka isaha ku isaha. Ibintu ntabwo byoroshye mu bice M23 yavuyemo, ndetse bisa nkaho byamaze kuba isibaniro ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaragara mu bikorwa bisa na hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse bafatikanyije na wazendo n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ariko kandi diri yari hari nk'uko byamaze kumenyekana, benshi baremeza neza ko ari gahunda yo koherereza perezida w'igihugu cy'u Burundi aya mabuye y'agaciro, nk'uko kontara cyangwa se amasezerano yasinyanye n'iki gihugu cya Kongo cyangwa se na Tshisekedi muri rusange ibivuga. Ni amakuru yemeza neza ko ubu tuvugana ibice M23 yamaze kuvamo, ndetse bivugwa neza ko ari igitutu, ariko bakaza kwemeza neza ko ari ukubahiriza ibiganiro by'amahoro. Ibice biherereyemo amabuye y'agaciro by'umwihariko mu nkengero za Plaine de Ruzizi, aho hose hamaze kwigabizwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi. Basizemo abaturage bari gukora ikimeze nk'ubucakara. Ibi rero nibyo M23 yarebye ikaza kubona bidakwiye, ndetse iza gufata umwanzuro ukomeye cyane, ndetse umwanzuro waje gutera ubwoba, umwanzuro watunguye benshi cyane. Namakuru yemeza neza ko AFC M23 mu gitero gikomeye cyane yagabye ku bisirikare biherereye muri ibice yarekuye. Nivuga ibisirikare urumva abasirikare yaba ku ruhande rwa FARDC, wazalendo ndetse n'abarundi. Aba rero baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane M23 bacanaho umuriro maze bambura amazahabu. Bivugwa neza ko bari bamaze kugenda begeranye yagombaga kuhorezwa ku butaka bw'u Burundi, ndetse M23 yongera kwisubiza ibi birombe ku buryo bukomeye cyane. Abaturage baturiye ibi birombe bari barafashwe bugwate, barajyanywe muri aya mabuye y'agaciro gucukura, ndetse batanahabwa inyishyu cyangwa se bataza kubikora nk'akazi. Abangaba bamaze kwishima cyane kuko bamaze kumera nk'ababohorwa, ariko kandi bemererwa gukomeza gukora iyi mirimo nta gahato, ndetse bahabwa ibihembo bihwanye n'ibyo bakoze. Ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi ubu ngubu induru ni nyinshi cyane, bararasa muri ibi bice kugira ngo barebe ko M23 yakongera kubirekura. Nyamara ubu tuvugana amabuye y'agaciro bivugwa neza ko yarapakiye mu mamodoka yamaze kujyanwa mu bice M23 kontorora, ndetse bamaze kubambura aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Basa naho bamaze hafi cyumweru cyose baruhira ubusa, kuko ibyo bacukuye byose bamaze kubyamburwa. Na M23 yabikoze mu nyungu zayo, ariko nanone no mu nyungu z'abaturage, no kwemera guhashya ndetse no gushimangira neza ko itifuza abasirikare b'u Burundi muri ibice. Ni inkuru
bidashimishije benshi cyane, ariko nanone ubwo birumvikana neza ko hakurya ku butaka bw'u Burundi igikuba cyacitse, by'umwihariko kuri myene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ukomeje guhamagara Tshisekedi umunsi ku munsi, ariko kuri ubwo byabaye akarusho, amubwira neza ko ibintu bitoroshye, ibyo yagombaga kumuhemba byamaze gufatirwa, yareba uko abigenza ndetse akareba uko baza kubihurizamo, kuko abasirikare be bakomeje kugwa kuri ubutaka n'ubundi nk'ibisanzwe. Ibintu birakomeye rero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 isa naho iri guhana yihanukiriye, yongeye kwambura ndetse isubiza agaciro abaturage bari baragize bugwate, ariko nanone yibikaho ibi bisa naho ari ibihenze cyane, amabuye y'agaciro akomeye cyane. Ubu tuvugana Tshisekedi ndetse na General Neva bararira mu myotsi, abasirikare bagombaga gufataho injyawuro mu kohereza aya mabuye ku Burundi. Ubu bararira yo kwarika hariya za Uvira, dore ko ariho bongeye guhungira muri uyu mujyi nyuma yuko bari bamaze kwigabiza ibi bice M23 yarekuye mu nyungu zabo nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru zikomeye cyane. Reka tuve mu by'amabuye y'agaciro kwisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mikenke na Minembwe haravugwa ibiturika biremereye cyane, twirwane ikomeje guhangana na Wazalendo zikomeje guhagaba ibitero zigamije kubasahura ndetse no kubarasa ngo zibica, ariko nanone zibatwarira imitungo harimo n'inka. Izi nka rero zikomeje kugenda zisahurwa, bisa nkaho M23 nayo yakomeje kugenda itanga umusada kuri twirwaneho. Twirwane ikomeje guhagarara neza mu birindiro nk'uko bigaragara. Abajura ndetse ubu twakita Wazalendo ko ari nk'abajura, ariko kandi ntibaba ari bonyine, baba bari kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, bakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Mu gihe M23 nayo yamaze kwibikaho iribuye ndetse yamaze gukora ibyo benshi cyane batatekerezaga. Benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe iyi operasiyo zakoza rimwe mu zikomeye cyane mu gihe batagikontorora ibi bice, ariko bakaba babajije kugira hano mu nkengero za Plaine d'Or zizasanzwe habarizwa ibirombe bicukurwamo, ariko kandi bakaza no kubohoza abaturage ndetse bagafata ibyari byaracukuye hafi icyumweru cyose. Bivuga neza ko byari ibihembo ndetse bigomba koherezwa ku butaka bw'u Burundi. Ibyatumye abasirikare b'u Burundi bacitse intege kugeza kuri ubu. Perezida w'u Burundi biravugwa neza ko nawe ubu ngubu igitutu ari cyose, amabuye y'agaciro yari yamaze kuyemerera igihugu cy'Ububirigi, dore ko bivugwa neza ko we ayo yahembwe nayo ingabo ze zibye ku butaka bwa Kongo yoherezwa mu Bubirigi aribo bayamugurira nk'uko bigenda bitangazwa. Ni inkuru zigezweho rero zemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma y'imirwano ikomeye ikomeje kuba mu bice bitandukanye, nubwo M23 yafashe umwanzuro wo kurekura bimwe mu bice byari ingenzi kuri yo. Ubu ngubu ntabwo byigeze biha agahenge, n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje guhura n'uruva gusenya, ariko sibyo nje gukubwira ibibaye ndetse byagaragaye nyuma yo kugirwa ibanga. Igisirikare cya leta ya Kongo cyagaragayemo icyorezo cya Ebola kiri kuvugwa ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, dore ko na M23 yamaze gutangaza neza ko ibice ikontorora byagaragayemo iki cyorezo, ariko abaturage bari kugerageza kwitabwaho. Mu gihe M23 yamaze gusohora itangazo ryemeza neza ko abarenga 184 mu mujyi wa Goma bamaze kugaragaraho icyorezo cya Ebola, ndetse bikaza kugaragara neza ko igihugu cy'u Rwanda cyahise kifunga imipaka yaba Petite ndetse na Grande Barriere ku ruhande rwa Goma ndetse na Gisenyi. Birumvikana wambuka uturuka mu Rwanda werekeza i Goma, ndetse no ku ruhande rw'igihugu cya Kongo nanone hakurya mu burengerazuba bw'u Rwanda i Bukavu ndetse na Rusizi, aho hose imipaka irafunze kubera iki cyorezo. U Rwanda rwafashe uyu mwanzuro kubera ko iki cyorezo gikwirakwira ndetse cyandura ku buryo bworoshye, kugira ngo urujya n'uruza rw'abaturage ruze kugabanuka, maze haze kurebwa niba bwirinzi bwo kwirinda iki cyorezo bwaza gukunda, dore ko hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho ntabwo byoroshye na gatoya. Ni inkuru rero nari ngize mbanze nkubwire uko byifashe mu mibare igomeje kugenda igaragara itangazwa, ariko igisirikare cya leta cyangwa se leta ya Kongo yo mu bice byayo ntabwo ishaka kuvuga iki ngiki, kandi byamaze kugaragara neza ko ariho iki cyorezo cya Ebola cyatangiriye. Inkuru ibabaje ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo
bagaragaweho iki cyorezo. Kugeza kuri ubu amakuru aremeza neza ko hari abamaze gupfa barenga 86, abandi ntabwo bari gushobora kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bahangane. Twirwaneho yamaze kwa divansinga kuko ndetse yaba Twirwaneho ndetse na M23 abasirikare bayo ntabwo baragaragaramo iki cyorezo. Ibi rero biri kubaha avantage na courage byo gukubita batababarira. Bamaze nabo gutahura iri banga ko igisirikare cya leta ya Kongo kirimo uburwayi bukomeye cyane, ndetse bamwe batangiye kwicwa n'iyi ndwara ya Ebola n'ibindi, kandi n'abasigaye bakaba batangiye gucika intege, dore ko bivugwa neza ko harimo n'abari kugaragaramo ibimenyetso by'iyi ndwara. Ebola ni indwara mbi cyane ndetse yandura ku buryo bworoshye cyane, ariko nanone ikazahaza uyirwaye ku buryo abadashobora kugira ikintu na kimwe akora. Igira ibimenyetso bitandukanye ntagiye kuvugira hano kuko sibyo naje kwibandaho, ariko harimo ibyo kuruka ndetse no kunyuza ahantu hose. Ibi ntabwo ngiye kubisobanura. Ibi rero nibyo biri kuba ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gikomeje guhura n'uruva gusenya mu by'ukuri ibice bitandukanye bya Puezero, dore ko mumvaga ko kuvamo 23 yararekuye bimwe mu bice bagiye guhita babyinobamo, ndetse bize kugenda bibaha amahirwe yo kongera kuba bafata ibi bice bakabikontrola ndetse bagahashyira defense zikomeye cyane. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko biri kubagendera, kuko byamaze kugaragara neza ko uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo rwibasiwe ku buryo bukomeye cyane n'iki cyorezo cya Ebola, dore ko imibare yamaze kuba myinshi. Nyamara benshi baribaza impamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaramo iyi ndwara ku rwego rwo hejuru, ariko abasirikare akaba aribo bakomeje kugenda babivuga ndetse babigaragaza, ariko guverinoma ya leta ya Kongo yo ikaba ntacyo irabivugaho. Aha rero niho bamwe bakomeza kugenda bahera bavuga neza ko M23 ifite uburyo bw'imiyoborere butandukanye n'iki igisirikare cyangwa se n'iyi guverinoma ya Kinshasa, kuko ibice M23 kontrola yo yamaze gutangaza imibare y'abaturage bamaze kugaragaraho iki cyorezo, maze bakomeje kugenda bitabwaho, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo ndetse yaba na leta muri rusange nta uratangaza abaturage ndetse n'abasirikare baba barwaye iki cyorezo. Nyamara amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, abasirikare benshi b'igisirikare cya Kongo bamaze gupfa, abandi bafite imenyetso, abandi bararembye, abandi ntibashaka kurwana. Iki cyorezo kibamereye nabi, ibintu byagaragaye ndetse bisa naho bikomeje kugenda bica intege iki gisirikare. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo uko urugamba ruhagaze kugeza ubu, M23 na Twirwaneho bo bari kubakubita batababariye, ndetse bari kwa divansinga mu bice bitandukanye. Amadubu araturuka mu bice bya Minembwe aho bakomezaga kugenda bayagabaho ibitero, yamaze kwirukana bamanukanye ingabo za leta ya Kongo hakurya ku munara neza wa Puezero berekeza mu ishyamba rya Mikenke, aho bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ariho bari guhurira n'ibibazo bikomeye cyane. Twirwaneho ya profise aya mahirwe, ariko nanone iza kurwana mu buryo nayo igerageza kwirinda contact n'aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kuvugwamo iki cyorezo gikomeye cyane cya Ebola. Nagenda gakomeye cyane ku basirikare ba Kongo bari basanzwe batsindwa ku rugamba ari bazima, none bongeye kwisangamo iki cyorezo ntabwo biza kuborohera. Rero humvikanye ikimeze nko gusubiranamo gukomeye cyane hagati y'Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo zishinja Wazalendo ko ariyo yazanye iki cyorezo mu nkambi za gisirikare zitandukanye, bitewe n'uko Abazalendo ngo aribo bazenguruka umunsi ku munsi birukanka mu baturage. Ibi rero bikaza guteza amakimbirane akomeye cyane hagati y'Wazalendo n'iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gushinja Wazalendo ko ariyo yabazanyemo iki cyorezo, mu gihe Abazalendo nabo bivuga neza ko kitaboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza umwiryano ukomeye ndetse no gucikamwe ibice, kurasana ndetse no gucyocyorana hagati y'abangaba, haba FARDC ndetse na Wazalendo bakomeje kugaragaza neza ko hagati yabo uwaturutseho iki cyorezo ataramenyekana. Ni inkuru zikomeje kugenda zigaragara, ariko zikaba urucantege ku gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko kuri Tshisekedi uturetse iki gihugu cya Kongo ukomeje kugenda agaragaza urwego rw'uko aba basirikare be ashaka ko bakura nk'amapunda mu gihe kubitaho byakomeje kugorana. Nyamara iki cyorezo gishobora kuza kubamara. Ebola yica nabi ndetse ikomeje kugaragaza urwego rw'uko ikaze muri iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abaturage muri rusange.
ibintu birahindutse, ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru atugeraho akomeye cyane yemeza neza ko ingabo za P5 bivugwa neza ko ari ingabo za Kayumba Nyamwasa ndetse azifatikanyije n'umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu nta wundi ni Jaraki Habyarimana cyangwa se Jarike Habyarimana. Ingabo zabo zitwa P5 ndetse n'ingabo z'abarundi tutibagiwe na FDLR. Makuru atugeraho aremeza neza ko zongeye gucucumwa mu buryo bukomeye cyane. Izi zishwe na Twirwaneho nk'uko amakuru abivuga. Izi ngabo za Twirwaneho MRDP zifite imbaraga zidasanzwe, benshi bibazaho zakuye ibi bikoresho karabutaka. Bamwe batesema 23 mbere yo kuva muri ibice y'abasigiye izi ntwaro. Ese iri kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ibi biragaragaza neza ko izi ngabo za Twirwaneho amazi atakiriye yandi kitakimera gutega amajosi nk'uko zigenda zibivuga. Amakuru aremeza neza ko cyari igitero gikomeye cyane cy'izi ngabo. Bivugwa neza ko zemerewe na Kisekedi ko nibamara kwimura abanyamurenge muri ibice bamaze kuhashira azahaba bakashinga ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za P5 ndetse z'umuhungu wa Habyarimana Jarike Habyarimana ndetse ngo na Kayumba Nyamwasa n'abandi bashaka kurwanya leta y'u Rwanda, maze ngo akaba ariho bazagira barracks ndetse ibirindiro bikomeye cyane ndetse na training wing z'iki gisirikare cyabo. Ariko bisa naho bikigoye kuko kuvamo 23 kimara kuva muri ibi bice aba basirikare bahise bumva neza ko ibintu byoroshye. 23 yagiye igaragara irwana ku banyamurenge ndetse bacungira umutekano, igafasha bya hafi izi ngabo za MRDP Twirwaneho z'abanyamurenge. Na 23 kimara kuva mu bice bya Kabunambo, Sange, Ruvunge, ibice bitandukanye nka Remera ndetse n'ibice nka Bijombo. Aha hose benshi bumvaga neza ko ubuzima bw'izi ngabo burangiye ndetse n'abaturage b'imurenge bagiye guhita bahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko byagaragaraga. Kandi koko natwe niko twabibonaga, ariko bisa nk'aho Amadubu yongeye gukora ibidasanzwe. Benshi bari bazi neza ko Amadubu akomeje kugenda aterwa inkunga n'intare. Ubwo nimvuga intare ni 23 na Amadubu n'izi ngabo za Twirwaneho, ariko zikoze igitangaza kidasanzwe aho benshi batangiye gushidikanya bavuga neza ko ibi bikoresho n'imbaraga bari gukoresha bisa nk'aho 23 kibarimo. Abandi bakavuga bati 23 hari ibikoresho bimwe na bimwe yabasigiye bitewe nuko yari maze iminsi yambura ingabo z'abarundi ntwaro. Ibi kaba ari byo biri gutuma izi ngabo zifite imbaraga zidasanzwe. Amadubu abashije guhagarika yica ku buryo bukomeye cyane abasoda b'u Burundi ndetse na FDLR ndetse n'igisirikare cya FARDC mu bitero bikomeye cyane. Bari baje bafite confidence nyinshi cyane bumva neza ko bagiye kwitambukira bakubura, ariko ibyo bahuye nabyo nagahuma munwa. Ni inkuru zigaragaza neza ko abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane mu guhangana n'izi ngabo zari zagabye igitero ku birindiro byabo, ndetse byasaga naho biteze ko biri buborohere ndetse bagahita badivansinga bamanuka mu mihana igiye itandukanye ituyemo abaturage, dore ko hari ibice abaturage bamaze kwimukamo, ariko hari n'ibindi bice binini cyane bituwe n'abaturage. Nk'uko bigenda bigaragara, hari abaturage benshi cyane bimutse mu bice bya Puezero hafi n'iminara. Aba bose bagiye bameneshwa kubera amadrone, ariko kandi hari abandi batuye mu bice nubwo bivugwa neza ko inzara ikomeje kubica bitewe n'izamuka ry'ibiciro, kuko hari amabariyeri akomeye cyane yasizwe mu bice bajyaga guhahiramo, aho basa n'abamaze gukomanyirizwa basizwe mu kato. Ubu tuvugana bivugwa neza ko ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 n'amafaranga menshi cyane arenga 65,000 by'amanyarwanda, cyangwa se ukaza no gushyira mu makongomani ukareba uko bimeze. Ibintu rero birakomeye cyane. Aha rero niho Amadubu yongeye kwigaragariza, yerekana neza ko ibyo basize babwiwe na General Michel Ruhunda Makanika. Uyu kandi akaza kugenda agaragaza neza ko ariwe wasize spirit cyangwa se imyumvire ndetse ikomeye cyane muri iki gisirikare, aho yasize babwiye neza ko batazemera gutemwa amajosi ndetse bazirwanaho nk'uko banise Twirwaneho. Aba basirikare rero bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kwica abasirikare b'abarundi. Twirwaneho yongeye kugaragaza neza ko ifite imbaraga zidasanzwe kurusha uko benshi babitekerezaga, dore ko benshi bibwiraga neza ko ikorera mu kuboko kwa 23 ngo ariyo igiha imbaraga, ariko Amadubu yongeye kugaragaza neza ko nta mikino afite na mikeya. Amadubu kandi yongeye kugaragara asa naho yadivansinga kubita izi ngabo. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo impamvu nyinshi zirimo izo kuba zazanye confidence ariho zavuye zikubitwa, ndetse bivugwa neza ko zamaze
gutatana ndetse zagize ubwoba budasanzwe nyuma yo gutungurwa, dore ko benshi batangiye kuvuga neza ko mu 23 yajijishije ikayobya malari, nyamara ikaza kuba yibereye hamwe n'aya madubu ya twirwaneho bizwi neza ko yo atigeze afatirwa ibihano cyangwa se ngo ashyirweho igitutu nk'uko byagaragaye. mu 23 ifata umwanzuro wo kurekura ibi bice kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze gushyirwa mu bikorwa. Amadubu yo ntawe uyashyira mu majwi kuko birazwi neza ko ari abaturage bamaze igihe kinini cyane, imyaka ibihumbi n'ibihumbi mwabira bice, bisa nkaho rero ari bo bakomeza kugenda birwanaho. Benshi batangiye guca amarenga ko 23 ngo iri gukorana nabo bya hafi, ariko nta gihamya bafite. Byagaragaye neza ko amadubu afite icyo arwanira ndetse yakomeje kugenda agishyiramo imbaraga. N'abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragara birukanka amasigamana Barundi sinakubwira. Gusa nanone FDLR yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga ko yashize, basa naho baba bashinyagura, ariko nawe yahuye n'uruva gusenya. Amadubu yongeye kugaragaza neza ko ari amadubu koko akubita atababariye. Ibice byegereye Poezero bisa nkaho amadubu yongeye kwirukanamo izi ngabo mu birindiro nk'uko bigaragara. Umuriro udasanzwe basheringa birukanka. Aba basore b'abanyamurenge bongeye kugaragaza neza ko atari abo gusirimba gusa, bongeye kugaragaza neza ko ari abafite imbaraga zikomeye cyane zo kurwana kuri gakondo yabo ndetse bakarwana ku miryango yabo. Ibi kandi byongeye kuzamurira icyizere aba basore nyuma y'uko bamaze kubona neza ko nabo babikora mu gihe 23 nta bufasha cyangwa se itabari hafi. Ibi kandi bikaza kongera kubaha confidence zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zongere kumenera muri izi ngabo za twirwaneho biza kugorana cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko ubu amadubu yamaze kurya karungu bitandukanye na mbere, aho bisa nkaho bari bazi ko 23 bibagoriza kuba kubibakorera, ariko bakaba bamaze gufata initiative yo kubikora byose kuko babona ko nta yindi choice hari. Amahitamo namwe no kwirwanaho kandi ntibazemera gutega amajosi. Ibi nibyo biri kugaragarira mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera muri ibi bice basanzwe bakontorora. N'amakuru agaragaza neza ko uyu munsi utagenze neza kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto. Uyu mugabo kandi yakomeje gushyirwaho igitutu gikomeye cyane nyuma y'amasaha hafi 2 aganira namwe mu bashinzwe ubusugire bw'ibihugu ndetse no kubahiriza imipaka ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange ku kijyanye no kuba abaturage ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakongera kubaho, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugenda bicwa umusubirizo. Ahangaha hakaza kwemezwa icyitwa barikanizasiyo, uburyo bwo gucamo igihugu inshuro ebyiri kugira ngo abahatuye babashe kubona amahoro. Ibi kandi ni ibintu byemewe, byanakozwe mu bihugu bitandukanye, si no muri Afurika gusa, aho igihugu gifite ibibazo bikomeye cyane bitandukanye, yaba intambara n'ibindi, gishobora gucibwamo bitewe n'uko kingana, maze igice kimwe kikagira ubutaka bwacyo maze n'ikindi kikagira ubutaka, maze bikaba ibihugu bibiri byigenga. Ku butaka bwa Kongo hakomeje kuvugwa iyitwa Kivu Republic ya 23 kugeza kuri ubu ngubu ikazaba leta yigenga, nyuma y'uko amahanga yakomeje kugenda anyuza amaso mu birego amadosiye yagiye atangwa na AFC 23, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Aba rero bakomeje kugenda bakora ikimeze nka investigation begeranya ibimenyetso, kumbi haje kumenyekana ukuri ko Tshisekedi ari we nyirabayazana w'ibibazo bikomeye cyane, ndetse yanje kumvikana na AFC 23 alias Vremve Congo, ndetse aza kugenda akomeza kuzenguruka isi n'amahanga yose muri rusange, akomeza kugenda babwira neza ko ngo igihugu cye gikomeje kugenda giterwa n'umutwe w'iterabwoba yita AFC 23, ariko kandi hakaza gukorwa iperereza hagasangwa ibyaha byinshi by'intambara ndetse no kwica abaturage byarakozwe n'igisirikare cye mu bihe bitandukanye kugeza na n'ubu bagitera iminembwe n'ibindi bice bitandukanye birimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bifashishije drone z'intambara ndetse n'ibindi bitero. Kuri ubu rero amakuru akomeje kugenda asobanura byinshi cyane mu bijyanye n'uko Tshisekedi yakomeje guhatwa ibibazo, ananirwa kwisobanura mu kijyanye no kwidefanda kuba yagarura amahoro mu gihe 23 yaba itari muri ibi bice. Igihari ni iki? N'amakuru agaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo hagombaga obushoni ebyiri zonyine kuba 23 yakurwa mu bice byose Kabone na Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, mu gihe haba hasanzwe ariyo nyirabayazana y'umutekano muke kuri ubutaka, cyangwa se hasangwa nyirabayazana ari Tshisekedi n'ingabo ze, hakaza gukorwa icyo kwitwa
cyitwa balkanization cyangwa se icyo kuba habaho leta yigenga. M23 ibi yarabiharaniye kera ndetse yagiye bivuga ndetse bisa nkaho bikomeje kugorana, yerekana ibimenyetso by'uko ishaka kuzakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kuri ubu rero Tshisekedi yasabwe ko agomba kubahiriza ndetse agasinya ibikubiye muri izi mpapuro, byemezwa neza ko hasanzwe ko ari we n'ingabo ze banze kumva, ndetse M23 kandi bashinja kuba ari abanyamahanga babateye. Haje gusangwa nibura 99% ari abaturage bo ku butaka bwa Kongo banahavukiye. Ibi rero bigashyira Tshisekedi mu bibazo bikomeye cyane byo kuba agomba kumva ibyo ategetswe cyangwa se yabyanga akaba yafatirwa ibihano bikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero harasobanurwa ikimeze nk'igitutu gikomeye cyane Tshisekedi asabwa gusinya, kandi agasobanurwa byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo agomba gusinyira. Ni ibintu byumvikana, ngira ngo mbanje kubasobanurira logique ikomeye cyane iri muri iki kibazo, ndetse gikomeje kugenda giteza ibibazo bikomeye cyane. Nubwo M23 yasabwe kubirekuye ibice yafashe mu gihe harimo ibiganiro by'amahoro bya Washington, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageragezaga kunga Tshisekedi na M23, nyamara bikaza kugaragara neza ko M23 ibyo yasabwe yabishyize mu ngiro nibura 90%, uretse ko nayo hari ibyo itubahirije bitewe na Tshisekedi. Ariko bikagaragara ko Tshisekedi we ibyo yasabwe ndetse byasinyiwe mu masezerano ya Washington, uretse kuba yarahitabiriye agasinya, nta na kimwe yigeze agerageza no kugaragaza umuhate wo kugikora. Ibi rero nibyo byagiye bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Kongo akomeje kugenda ashyirwaho igitutu gikomeye cyane. Ibi rero birakomeza kugenda bisobanurwa n'iyi nama ikomeye cyane, aho Tshisekedi yasabwe gusinya ndetse akemera ibyo asabwa nk'uko nabikubwiye. Kivu yigenga, Kivu Republic, ndetse ikaza kugenda ishyirirwaho imipaka, hazasurwa ndetse hazagerwa kuri tere aho M23 igabanira n'ibindi bihugu. Ubwo by'umwihariko birumvikana neza ko igihugu cya mbere ari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyirizina, ndetse igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'igihugu nka Tanzania binyuze ku kiyaga cya Tanganyika. Ibi byose bikazaba biri ibituranyi by'iyi leta nshya ishobora gushingwa mu gihe gitoya, kuko Tshisekedi wagomba gusinya uko byagenda kose. Benshi barasobanura ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, yakomeje kugenda yerekwa ko ashyigikiwe ndetse yerekwa urukundo, kumwoherereza abasirikare n'ibindi kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, nawe bishobora kuza kugiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse ushobora kuza kwisanga yafatiwe ibihano. Igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare ndetse kikabyemera, kikabikora amanywa nijoro, izuba riva, ndetse abaturage benshi babireba, abasirikare b'u Burundi bambuka bajya guhangana na M23. Kuri ubu rero bisa nk'aho Abarundi bagiye bivanga muri iyi ntambara y'abavandimwe, ndetse bakaza kwitwara nk'aho bari kurwanya abateye igihugu ngo kibanye, nk'uko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akomeza kugenda bivuga. Nyamara hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi muri rusange nawe ashobora kuza kwisanga yatawe ibihano, kuko hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ibyo yakoze nawe birenga amategeko ajyanye n'intambara. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko aba bagabo bahisemo kuba inshuti bagafatikanya muri buri kimwe, bashobora kuza kwisanga bari mu kaga gakomeye cyane, nyuma y'uko hagaragaye ibimenyetso by'uko bakomeje kugenda bakora ibyaha by'intambara. N'ubu bitahagaze, kuko n'ubu tuvugana Iminembwe na Mikenke haracyaza amadrone, ndetse hakomeje no kumvikana ibiturika biremereye kuri uyu munsi. Ingabo za Twirwanaho zikomeza kugenda zigerageza kwirwanaho no guhagarika ibi bitero, ndetse bakaza kugenda bafatikanya na M23, ariko ni ibitero bikomeye cyane binyura ku kirere no mu butaka, binyura mu kirere no mu butaka, aho ubusanga igisirikare cya leta ya Kongo gifite ndetse kinakoresha imbaraga z'umurengera muri ubu buryo. Benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatikanya muri ubu bakomeje kuba bagaba ibitero bikomeye cyane muri ibice nyine, aho ubusanga kenshi batibasira ibice birimo ingabo, ahubwo usanga bibasira ibice birimo abaturage mu mihanda itandukanye, mu masoko, amashuri, ndetse n'amakanisa n'ahandi. Ukubwira byinshi cyane ku mashira kinyoma ku rupfu rwa Generali Masunzu Pacifique. Uyu akaba umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ariko kandi byamaze iminsi bivugwa neza ko uyu mugabo yaba yarishwe, ndetse benshi bagashimangira ko yiciwe mu bice M23 yari maze kurekura ejo bundi, ndetse akaza kwicwa mu buryo ariko navuga ko ari amaherere, kuko yaturikanywe na bimwe mu byasize bihatezwe nyuma y'uko
ngo yarahatembereye kugira ngo amenye uko ingabo ze zigomba kuhashira amadefense akomeye kugira ngo babe bahashyira ibirindiro bikomeye cyane nk'ibyo mu 23 yari hafite itarabasha kuharekura. Aha kandi benshi bemeza neza ko babonye uyu mugabo aturikanwa n'igisasu cyari cyatezwe muri ibi bice, aho bahise bamwirukankiriza mu modoka ndetse bakamushyiramo, aho benshi bemeza neza ko uyu mugabo yari yamaze kwitaba Imana. Abandi bati yari yamaze gukomereka. Uyu mugabo yahise ajyanwa mu bitaro byihutirwa hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi nabyo byagiye bivugwa, ariko bamwe bakavuga neza ko mu by'ukuri atari uko byagenze, kuko uwapfuye atari we, ndetse w'icyo gisasu cyaturikanye ari umwe mu bandi basirikare bakomeye cyane bari kumwe nawe ahubwo muri ibi bice. Ibyo byaravuzwe, ndakubwira ukuri kwabyo ndetse ndakubwira n'impamvu byavuzwe. Hari n'abavuze inkuru zemeza neza ko uyu General Masunzu Pacifique uyuvuka mu Banyamurenge, ariko akaba umwe mu basinyiye kubamara akabatsembatsemba inshuti magara ndetse intumwa, navuga ko ari ya Kisekedi mu kurimbura ubu bwoko, dore ko ari nayo mpamvu ngo yamwohereje mu iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hafi naho baherereye. Bamwe bemeza neza ko operasiyo ikomeye cyane ya M23 yamutwaye, ndetse ko ubu ari mu maboko ya M23, ariko utamenya ibirindiro aherereyemo naho yajyanywe, kuko M23 ifite ibice binini cyane, ndetse ahafatwa nka Hedikota Igoma benshi bakomeza kuvuga neza ko ariho yajyanywe, hariya za Kakatindo ahasanzwe hari ibigo bya gisirikare bya M23 bikomeye cyane. Bamwe bati ari Bukavu mu madefense ya M23. Ibi nabyo byaravuzwe. Abose bavugaga ku kijyanye n'urupfu cyangwa se ifatwa rya General Masunzu Pacifique w'igisirikare cya leta ya Kongo. Uribaza ngo byagenze bite? Ubundi ukuri kwa nyako nukuhe? Amakuru atugeraho nonaha aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo ubwacyo kitazi aho General Masunzu Pacifique yaba aherereye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru aturuka mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo yamaze kujya hanze ubwo baganiraga babazanya ibijyanye n'umujenerali wabo, ndetse benshi bemeza neza ko ari umwe mu bafite imbaraga zikomeye cyane bagiye bagerageza gufata ibyemezo ariko nyine by'ubwicanyi. Aha rero bikaza kugaragara neza ko ikigaragaramo 23 muri operasiyo yo kumushimuta habayemo ibintu bikomeye cyane, uko byemejwe neza ko bishobora kuba byarakozwe mu ibanga rikomeye cyane, kandi ngo nta masasu yavuze. Bivuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaragambaniwe n'umwe muri maneko za M23 ariko w'umugore. Bivugwa neza ko bari kumwe kuri hoteli hariya mu mujyi wa Uvira. Bikemezwa neza ko maneko ya M23 ikorera mu mujyi wa Uvira, ndetse ihamaze igihe kinini cyane, yagiriwe amahirwe iza kugera ku ntego zo kuba yahura n'uyu mugabo. Gira ngo murabizi, byemejwe neza na bamwe bakomeje kugenda bivuga neza ko uyu mugabo yagaragaye inshuro irenze imwe ari kumwe n'uyu mugore hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse kuri hoteli imwe tudashaka gutangaza amazina uko byagiye bisobanurwa. Bikavugwa neza ko uyu mugore kandi yasaga n'uwamaze gucyurwa cyangwa se yaraharitswe n'uyu General Masunzu Pacifique, ariko ntabwo byigeze bimenyekana mu gisirikare cya leta ya Kongo ko yashobora kuba ari maneko ikomeye cyane, ndetse akorana byafi na M23 n'umwe mu bagore, kandi ngo bivugwa neza ko bari bafite akabyiniro gakomeye cyane hariya mu mujyi wa Uvira. Uyu kandi akaba ngo n'umujejeta faranga uko bivugwa. Rero amakuru yemeza neza ko uyu ari we wagize uruhare rukomeye cyane mu inyuruzwa cyangwa se mu iburirwa irengero rya General Masunzu Pacifique kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bakomeje guterwa ikibazo gikomeye cyane naho uyu mugabo yaba ari. Ese ni M23 imufite? Ese yaba yarajyanywe hehe mu by'ukuri, ku buryo abasirikare bamwe na bamwe mu bamurinda batigeze bamenya ukuri, dore ko nabo bavuga neza ko uyu mugabo baherutse ababwira ko agiye kuryama, ndetse atari wenyine, nakubwiye uwo bari kumwe, ariko bikaba byamaze kugenda bimenyekana neza ko yari kumwe n'uyu mugore. Ntibamenye uko baje gusohoka, gusa byemezwa neza ko imodoka yasohotse muri iki gipangu cy'i hoteli, cyangwa se yaturutse kuri hoteli. Bamwe bakagira ngo ni uyu mugore wari usanzwe uza kumuraza usohotse, bamwe bakemeza neza ko bashobora kuba barasohokanye bavuga ko ashobora kuba ari operasiyo yari yapanzwe. Mbese ntibirasobanuka cyane, gusa icyo akabaye umenya, turakomeza gukurikirana iby'iyi operasiyo. Igihari abavuga ko ari we waturikanywe n'igisasu hariya neza hafi na Plene, ntabwo ari we ahubwo n'undi musirikare ukomeye cyane w'igisirikare cya leta ya Kongo. Abavuga neza ko ashobora kuba yarafashwe bugwate, ndetse muri operasiyo bo bashobora kuba bafite ishingiro, ariko nanone atari 100%,
wo kugeza kuri ubu ngubu namwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nta kuri bafite, ariko kandi bikavugwa neza ko n'uyu mugore bari kumwe nawe kugeza kuri ubu ngubu ntabwo barongera kumubona. Ibi rero bigasa nkaho ashobora kuba harakozwe operasiyo ikoranwa ubwenge natwe tutarasobanukirwa. Gusa General Masunzu Pacifique we ubu ngubu ntabwo ari mu mirimo ye, ntabwo ari mu nshingano z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bisanzwe. Ibyo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko ari nabyo biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo gikomeza kugenda gitsindwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aya makuru ntabwo arakomfurimwa kuko ntabwo biragaragara. 23 yo ntiyabivuga ibi ngibi nibigenda bihihwiswa, ariko mu gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abahafi bamwe bakurikiranaga muvomazi y'umugabo bavuga neza ko uko byagenda kose ashobora kuba yaragambaniwe n'incorekeye, ndetse bivugwa neza ko ashobora kuba ari umwe mu bakoranaga na 23. Nibivugwa nanone ntabwo byigeze byemezwa n'uwo ari we wese. Ibi rero turakomeza kubikurikirana tukubwire ese General Masunzu Pacifique wigize ikinani muri ibi bice ukomeje kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge aherereye he muri rusange, ese ariho cyangwa ntabwo ariho? Ni inkuru zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane kuri uyu mugabo benshi bafata nkaho ari umwe mu bagiye bakora ibikorwa biteye ubwoba n'isoni n'agahinda, ndetse byagiye bigaragara aho abanyamurenge bagiye baribwa bakagaragara bari gutwikwa mu muhanda, ingabo za leta ya Kongo zibazengurutse. Muri make uyu mugabo abenshi bakomeje kwibaza urupfu rwe, dore ko ubwo tugenda dukora inkuru zitandukanye kuri uyu mugabo bigenda bigaragara neza ko abenshi mu by'ukuri batifuza gukomeza kumva ko agihumeka. Ni ibintu rero bikomeje kugenda abivugwa ndetse binagarukaho kuri ubutaka bwa Kongo muri rusange, mu mirwano ikomeye cyane iri igisirikare cya 23 cyamaze kwimura ibirindiro, ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange kiri gufatikanya n'abarundi n'abazarendo ndetse n'abandi baturutse imihanda.